дар толори бинои суди вилояти суд ҳамоиш вобаста ба даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда 2027-2036 баргузор гардид, ки дар он раиси суди вилояти суд, раисону муовинони суди шаҳру ноҳияҳои вилоят, суди иқтисодӣ, суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд ва кормандони дастгоҳи судҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуданд. Раиси суди вилояти суд Рӯшанзода Суҳроб Рӯшан ҳамоишро оғоз намуда қайд кард, ки дар шароити ҷаҳони муосир, ки инсоният бо таҳдидҳои ҷанг, низоъҳои сиёсӣ, ифротгароӣ ва дигар мушкилоти глобалӣ рӯбарӯ мебошад, масъалаи таҳкими сулҳ ба яке аз самтҳои афзалиятноки ҷомеаи байналмилалӣ табдил ёфтааст. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати сулҳпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ пайваста барои таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ, густариши ҳамкорӣ ва таъмини суботи ҷаҳонӣ саҳми арзанда мегузорад. Яке аз муҳимтарин дастовардҳои дипломатияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун давлати ташаббускор ва сулҳпарвар дар арсаи байналмилалӣ мавқеи устувору соҳиб гардидааст. қабули хатномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда бо tashabbusi ҷумҳурии Тоҷикистон далели возеҳи эътирофи сиёсати сулҳҷӯёна ва созандаи давлати тоҷикон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Ин санади муҳими байналмилалӣ, ки солҳои 2027-2036-ро 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда эълон намудааст, идомаи мантиқии ташаббусҳои ҷаҳонӣ, пешвои муаззами тоҷикон буда нуфуз ва обрӯи кишвари моро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳким мебахшад. Илова гардид, ки кишвари мо баъди таҷрибаи талхи ҷанги шаҳрвандӣ арзиши сулҳу ваҳдатро амиқ дарк намуда, имрӯз ин таҷрибаро ҳамчун намунаи муваффақ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод мекунад. Тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ ташаббусҳои зиёди байналмилалӣ аз ҷумла дар самти об, иқлим ва ҳамкории минтақавиро пешбарӣ намуда, бо ин васила эътибори худро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардошт. Барои Тоҷикистон қабули чунин қатнома танҳо як дастоварди сиёсӣ нест, балки нишонаи эътирофи нақши созандаи кишвар дар ҳалли масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ мебошад. این اقدام اهمیت بزرگی بین المللی داشته و تحکیم فرهنگ صلح، همدیگرفهمی، همکاری و مسئولیت مشترک دولت‌ها را بانشته است. 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده یک اقدام مهم برای تحکیم همدیگرفهمی، دوستی، همکاری و پیشگیری نزاع‌ها به شمار می‌رود. مقصد اساسی آن فراهم آوردن جهانی میباشد که نسل‌های آینده در فضای آرام و ثبات زندگی و فعالیت نمایند. برای ما مردم تاجیکستان مفهوم صلح و وحدت ارزش مخصوص دارد. تجربه تاریخی کشور ما ثابت می‌سازد که ما با اراده قوی، همدیگرفهمی و صلح و ثبات پایدار نائل گردید. ما باید صلح را تنها با سخن دستگیری نکنیم، بلکه آن را در عمل حفظ نماییم، به همدیگر احترام گذاریم، جوانان را در روحیه وطن‌دوستی و تحمل پذیری تربیت کنیم و برای جامعه سالم و آرام سهم گذار باشیم. искандарзода Абдулҳамид, судяи суди вилояти суд, қайд кард, ки мақсади асосии 10-солаи байналмилалӣ аз он иборат аст, ки дар тамоми ҷаҳон фарҳанги сулҳ, эҳтироми ҳуқуқи инсон, таҳаммулпазирӣ, муколамаи байнифарҳангӣ ва масъулияти наслҳои имрӯз нисбат ба ояндаи инсоният тақвият дода шавад. Дар доираи ин 10-сола давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ, муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ, инчунин ҷомеаи шаҳрвандӣ метавонад барномаҳо ва лоиҳаҳои муштаракро барои тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи сулҳдӯстӣ ва ҳамзистии осоишта амалӣ намоянд. нақши ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди ин ташаббус аз он шаҳодат медиҳад, ки сиёсати хориҷии кишвар ба арзишҳои сулҳ, ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ асос ёфтааст. имрӯз Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ мавқеи устувор дошта барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамзистии осоиштаи халқҳо саҳми назар аст мегузорад. شایان ذکر است که قبول قطعنامه مذکور با تشبث نوبتی راهبری دولتی ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شرایط راست می‌آید که در منطقه‌های گوناگون سیاره میلیون‌ها نفر مردم آسایشته و خوف و تهدیدهای گوناگون امنیتی و جنگ‌های خانمانسوز دچار می‌باشند. آن بیشک از نقش صلح‌آفر و وحدت‌پروری ملی تاجیک سرچشمه گرفته همکنون سهم در تحکیم پیشبرد روزنامه جهانی فرهنگ صلح خواهد بود. این تشبث توجیکستان نه تنها برای امروز بلکه برای آینده انسانیت اهمیت بزرگ داشته میتواند به تربیت نسل صلح‌پرور، مسئولیت‌شناس و سازنده مساعدت نماید و برای تحکیم صلح، ثبات، همدیگرفهمی و همکاری سازنده بین دولت‌ها زمینه مساعد فراهم آورده بر رشد جامعه جهانی سهم ارزشمند می‌گذارد. قدرت‌الله رحمت‌الله، غالب عبدالغفورов. اخبار